Bir daha gelenini şu gelecek bayramla bilan kutlay turup, var da analarımızın bizim şu bayramla kulayman. Dağlanın sığmaz şakır dünyalara kıyarlar balalar. Analarını umutları, suyunçları oylarına balalar. Dağlanın sığmaz şakır dünyalara kıyarlar balalar. Analarını umutları, suyunçları oylarına balalar. Yaşavda gül bayramı analarını balalar. Bulutları, yıldızları, balalar. Hey yaşavda gül bayramı analarını balalar. Kol günü bulutları, yıldızları, balalar. Analardır bizge, güneş bolup açığı su beregen. Ana yıldız bizge, karanlıda yarık yol görsetegen. Analardır bizge, güneş bolup açığı su beregen. Ana yıldız bizge, karanlıda yarık yol görsetegen. Anaday, birim olmasa yayganoz balasın. Dünyalarda balanırdı bulamazsın. Hey ananay, birim olmasa yayganoz balasın. Bir ana, dünyalardan balanırdı bulamazsın. Analardır dünyada balagala dayan olup durakan. Tatulukta yaşama buyurun balam ne oyların kurakan. Analardır dünyada balagala dayan olup durakan. Tatulukta yaşama buyurun balam ne boyların kurakan. Ananı aytlan sözü baldan tali kardana. Bağlansın başın sibay ayaları yumuşak. Hey ananı aytkan sözü baldan tali kardana. Bağlansın başın sibay ayaları yumuşak.
Yıldızlar yıldızlar balalar Hey yaşavda Gül bayramı analanı balalar Kogunne Bulutlar yıldızlar balalar Көп сау болыңыз. Арслан Межиев, можно я вас задержу чуть-чуть? Конечно. Я просто на каблуках, Арслан Межиев, я так низко. Все нормально, все нормально. Арслан Межиев, вы часто бываете в Карабдахенте? Не особо, но бывает. Да. Я вас очень прошу, нанимайте его на свадьбу. Он хорошо зажигает и поет, и я вам хочу сказать, что 4 часа, если свадьба у вас будет идти, этот парень живьем поет 4 часа. Насчет цены договоримся. Да. Еще можно немножко прорекламирую чуть такие моменты? Можно? Другой. Твой другой заработок. Можно, да? Я вам хочу сказать, что самая красивая кованая мебель у этого парня. Он еще художник. Не всегда, но постоянно. Все, постоянно. Все. Ну что, ты поздравил всех девочек? Обязательно. Обязательно. Все хорошо. Ну что, кто в марте закажет кованую мебель, 50% скидки.